กุมสังนิสมนิปฐุมเอพริลนิสมนินิงานีเนียเรนโบว์มิโซชแนลคลิร์ตูเล่ไงทัดตูจงเตอินจะไปอินจีบายกันบุกเล่เท่าเจ้าอันนี้กันโคเวลจันจินทัศน์สังอาเฮียนจันจินดวมแทงหาวังตะเลมายาคอมดันอินทักแทงนัสลุตุกวังอินโคเวลมุนสังอามีปุยอันบวยเมกาแคนาดารัมชุงอาเพยจวนทลายเต็นกดเทระกงโจอินสุรการิน climate change จงจางามาลักนะอันไอจงอาเฮียนอาโหลชัมไฟเวกะจูวังจวนกันโคเวลเฮียนเจียอมลำปันลวินลุมลำอาปันโชเจลาแคนาดารัมชุงะกุมอุปลำเต็นนุนนะอันจันพานิตีนลุงอ้อยเหลาตะกินสุรการอันตองอันนี้แห่งแคนาเดียนทลายรัวตะเฮียนเฮตียงะกดเทระสุรการันดาวดัลทูเล climate change จงจางะมาลักนะจงอาอาโหลชัมนิตียอันปูไม่บักาเฮียนลอสุดไฟลินแคนาดาโกตาสุรการอันคิงจุยตะบอกอันลอสุดาเฮียนแคนาดาสุรการเฮียนกันโคเวลบวรกลุมินนัสตะกะอารันตุมชาวเมฆีสุรการโหลชัมนะอันนี้ยาสุรการินมาลักนะมูมัลตักเลอมจันไอตะกะอาคัลปุยลาวางินเฮตียงตะกะขลุมเลมิตัมตักเต็นนุนนะอันจันพานะฮีกันต้องชาวเมกะแคนาดาสุรการเฮียนดันนัวยาเรมนะอักมุงไอตุรนิตีนลอสุดที่อันไฟลนี่มาเสเฮลอสุดอันไฟลนะออนตาริโอสปิเรียร์โกตาJustice Marie Andre Vermette chuan climate change savanga nunna chan hi kumupa chau anilawa kumupa anniemo no pangjok thalai rol te tan po thina tham khopin hei hian effect na tak anai meka ma se he khom dan in thak thengle khovel boruak lumle satakin atum mek hi sarkar hlo chamna tia reaction han pekero hi chu thil dikle unright anilawani tin lawsuit an file hi anhol sakthung ane kumina hian khovel mun sang India ram chungle Mizoram angai po boruak lumle satak main min tuam chomeka The Guardian chuan international community te hian rang takin climate change chungchanga hian malak na homjanaile mumal taka ankal pui thuai atulani antia Canadian thalai te mai baka hian khovel ram sang tholai rual ten sarkar policy sang te soisalin climate change chungchanga sarkar malak dan chu omjanei lowa malak na le lo chamna lian tak ania chumi chuan anghong chu khovelin lumlam apan chomek zela kan malam hun reilo tea kan fata chenat lak lo khopin khovel hi lumle sign atum don ani tin tholai rual te hian sarkar khingin challenge an siam mekani tin han report ane asia khomol puya media sang te point heat wave na tak mai chuan Asia khomol pui atom chok meka tuna hian Asia khomol puya ram sang ten kholum lu tuka wanga thi lauthonam khopin boruak lumle satak mai Asia khomol puya ram sang te atom vel meka chungjinga chuan heng boruak asat zol na ta hi India China Thailand le Laos te an ni tin han report tuna boruak lumle satak mai khovel atom mekhi kumdang zonga lathengai lo khopa boruak sale lum ania India ram chunga le China ram chunga chuan temperature sanber hunlai record chu abrek chomeka lumlam halapan chobel zela wangin mithen khat chuan India le China hian anthi phatowa heiwang hian Asia khomol puibika India ram pumpui le China ram pumpuya school le zirna in zong kharvek atul toni antia tunlaya Mizoram po kholum le boruak satak mai hi Asia history a hian engtiklai ma lathengai lo ania climatologist le weather historian Maximiliano Herrera chuan thuchua asiam danin April heat wave April thla Asia khomol puya boruak lum dan zong hi history lawam towa tunang ma boruak kalum hi April thla hian hriat alaningai lowa hei hi thilthleng khat tak ania mitam takin voile khata natna antor thuta thina rap thak tak athen alhom tak zet toni ati khom dan hrilok tu forecast ranga hanthlir poin Mizoram po kholum hi kantur satlia mai hanilowa kan air quality chu chetak anitoa air quality antena chuan 50 atanga 100 vel hi normalangai ania masetuna hian khom dan thirlok tu sang ta chuan report anpek danin
kan bo ruak hi a chetol hlea air quality hi a chet berlai hun a thleng chhome ka Mizoram pum huapin weather forecasting report anpek dan chuan kan bo ruak hi phlu hi a hrisel lo hlea za somni pakwa tranga za somli in karvela aum deuh reng ani ti chuan khom dan zir chiang tu ten alat anpeka chuan pon lama activity chet velna nei tam lo tur le in chunga tomim tam turin mi puite an hriat tira air quality chhalu tuka wang hian thoha te rokna te le khu te sinus lama har satna thlengin a thlen thaya wangin film khul turin mi puite an hriat tir hmal ani kholuma wangin har satna tam tak a thleng boka chu wang chuan mania inven na chang la hrep mau lo no pangte school kalna hmuna hian ponisa an chualo na turin zirtir tu ten in kai hroina dan mumal tak kan siama kan ken ko atul hlein a hriat bok ani Russo Ukrainian war lam lo hoi vele thungila Russia in Ukraine harun tantir nikum February ni somni le pali trangkhan voin hi ani zali somni le pakhatna ani towa voin April ni somni a hian hein dona chungchanga hian engen din hun hanthir don teang The Guardian chuan voin lama live update an nei danin Ukraine chuan athurol pui western ramsang sang le US ne na tangin air defense system chinni tuna hian adongta Al Jazeera chuan hemi chungchanga report anpek dan chuan Ukraine hian Patriot air defense system lom tak mai chu Ukraine defense minister Oleksiy Reznikov chuan andongta ni ti confirm na ati chuaka heti role hian Germany air defense system Irish T system tia hansoi chu palilai mai Ukraine hian andong tabok ani ralthuam manga US le western ramsang sangten Tranpuina hanpek tur chungchanga hian Ramstein military group meeting chu voin hian nei ani don bok ani hebaka hian US chuan Ukraine military te tranpuina turin new military aid chu apong tharle ta US in thu chua an siam dan chuan tuntuma hian US dollar makta duai zathum samhile panga zat chu military te tranpuina turin pek chua ani don ani tin hanpong zara hei hian a huam zinga hian high mobility artillery rocket system te advanced missile system tele anti tank mine te ateldona US hian nikum kumsang ni somni pahni February tha Russia in Ukraine arun tana tanga tun thleng hian trum samthum paruk zat mai security lama tranpuina package unpack chuana hani to don ani European Commission head Ursula von der Leyen point voin khan thu chua asiam boka Ukraine ramchunga indona wanga thai thar chua nasataka hatlak nima wangin Ukraine tranpuina turin European Union chuan kutna thoka lo nei tu tanhena compensation pack turin euro makta duai zazat pack ani donani ti apong jar tabok euro makta duai za hi US dollar chuan dollar makta duai za le som angvel ani Ukraine hian tranpuina hadon hi atam tial tiala ralthuam adon po achangkang tual boka chuwang chuan indona in anghong hi anatil tial bok ani The Guardian hian live update anai jaldan chuan indona tuala chenara thak tak athleng chhomeka Russian military ten thuchua siamin eastern Ukraine Bakhmut khopui chunga civil mita chena building engemazat Ukrainian armed force ten anti chet saka bomtam tak manga hanka wangin civilian mi somnilain nunna anchanani tin hanpua mase Ukraine military thupuang tu chuan hei hi inpu chetna le Moscow in Ukraine minti thinrima danbot chia minchet luitir hantumna ania Ukrainian force te hian englai main civilian te targeta kan nei ngai lawani ati heti lai hian Russia point civil mi te targeta an nei thin tia puna chu diklo taka inpu na ni tin an hnol thu an pong ve bok ani heti lai hian voin lama Al Jazeera in ralthuam lamchung changa update an nei danin Kremlin chuan South Korea in Ukraine tranpuina turin ralthuam pek atum mek min an puwa hei hi achan bulpui bernialang chu South Korean President Yoon Suk Yeol chuan Seoul chuan Ukraine tranpuina turin humanitarian aid le economic aid ta chu nasatakin hatipung dona tin international community chuan hethil theng Ukraine ramchunga chenara thak tak mai Russia in athentir mek hi an ngai dam thengai don lawani atia
ให้บากาเฮียนซิวิเลียนเตเลียนทำตักกะใบนเตมีปุยตำตักที่ปุกนตะฮีไงดำไทยอันนี้ละว่า law of war บอเชียดนะอันนี้ตีนอาศัยชั่วกะให้วังเฮียนเครมลินจวนเซาท์เกาหลีเฮียนรัลทวมมังอินยูเครนฮีฮัตันปุยไม่ฮีอันริงตาอันนี้รัสเซียเฮียนยูเครนรัมริฟูลเวลาเจ้าเฮียนอินรัลเรนดาร์ฮับตอลว่าตุนาจวนมอสโกขบุยเลอาเชเวลาเตรัสเซียรำชุงมุนฟรังฟรังอาศิไปเตอินโดนามัชนตูระอินรัลริงซาดาเวกอันนี้ตัวรัสเซียนดิเฟนส์มินิสเตอร์เซอร์เกย์ชอยกูจวนขเวลปุ่มหัวปะอินโดนามัชนไม่ตูรินรัสเซียจวนอินบวชไซนาอาลกัลปุยชุนจำเจลากันมาลักนะห่วงกันติเจ้าเตียลเตียละมอสโกขบุยชิมลำปังกาลกูรีจันชุงอา Air Strategic Missile Systemกันดานมุนซิโลเบชาเฮียนรัสเซียจวนมิสไซล์ลอมจอกตั้มตักกันดาเบลเลตาฮันตีนอาปวงจาระเฮมิจุงจังฮีรัสเซียนมีเดียตัสนิวส์เอเจนซีมอสโกอินอาทุนุนนันหน่วยอาดาตักจวนอันเนมเฮตินฮันปวงจาร์ฮันเบติลกราวน์ลำปังอาจวนรัสเซียนเอลิทฟอร์สเฮาเตเลวอกนาร์กรุ๊ปตัจูกันวิดีโอมาสลามารีพอร์ตกันรอนเป็กตัวอังคารทอเฮานัทจอกในอินออเปอเรชั่นอันในเฮาตาเฮจอยน์ออเปอเรชั่นอันในนาวังเฮียนบักมุดขบุยชุงอาอินดาวนัทจูเลียนทำตักินอากัลชาวเลตเมกาอันอินจูเบอร์บักมุดขบุยฮีลวดลักปออันนี้ตัวละวะมาเซเฮขบุยเลอาเชเวลฮีอินคัลปนักงปุยเลอีสตรันยูเครนากิซิตี้อันนี้วังอินรัสเซียนสิไปตะเลยูเครนอาร์มฟอร์สตะเฮียนตุนทั้งเฮียนอันไลน์จูเมกเจลาดาร์การขัดชุงจกปอสิไลพวกรีเลบอมพวกรีตะเฮียนจอลอันในละวันนี้ตีนอันรีพอร์ตอันนี้เฮติไลเฮียนรัสเซียนสิไปตะจวนโอเดสซาขบุยอันไปเลจันตาโอเดสซาขบุยฮีกันใส่ฟอกที่นังอินยูเครนชิมลำปังอาลงจอลนักขบุยป่วยหมดตักอันนี้ civilian infrastructure ตั้มตักอันติเชียนีตีน Ukrainian Air Force Commander General Mykola Olekschuk chuan asoibok General Mykola hian a report zeldan chuan Ukrainian Air Force tele Air Defense Force te anchet chuamain civilian infrastructure tam tak te hi kamikaze drone mangin anron bom chiama heng huna te hian chiat na lian tham tak tak athenga ma se Russia in kamikaze drone aron tirlu zinga so matranga som panhi vel chu Ukrainian Air Force tele Air Defense Force te chuan kan kap thani tin apung jarbok Ukraine media thren khat te chuan report anpek danin Odessa khopui chung hi Russian sipai te hian nataka anron bei chan chu Ukrainian Armed Forces and Spring Counter-Offensive Operation an kalpui don wangin Odessa khopui hi an control an huaya da an tum mai thaya chu anthil tum ani chuan Ukraine sipai te tan hian Spring Counter-Offensive Operation kalpui tran huna Ukraine chimlam panga Crimea le le tura an beina tur konga Odessa khopuya hian Russian sipai te anin kula Odessa khopui hi an control an huaya an dani chuan chu har satna lian tak atling don ani antibok voin chama dar som pakhat le chan ve thlenga live update atanga halan dan chuan Odessa khopui chung hi Russian sipai te hian drone manga an beina hi an la chun jom ranga ma se voile khata drone tam tak tak tirlu lawin drone tlema zong tirlu tin chung te chuan civil mi te chen na mun le civilian infrastructure thren khat te an beya voin aringot po hian Odessa khopui chunga bom tam tak atlatwa Ukrainian Air Force te chu van boruak a thlok chuakin Odessa khopui chung zone van boruak te hi aven him na an thok meka voina hian drone nge mozat ka thlak bel ani towa Tuntuma report ai hian Ukrainian Air Force ten drone an ka thak hi atam jok dai toni tin han report bok ani heti lai hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine border le ache velte afangkola Ukraine le Belarus in rina te baka Poland le Belarus in rina border gat te po atlo boka Polish border gat ten Belarus border him taka anveng chu lom thu arhil bok hetianga Ukraine ramchunga Russian sipai ten an beichin huam anti zaume ka wang hian NATO po kanchan jin tharma salama report kanron pek tong khan ain buat saina salaya tuipui lama in dolong te antir choka military drill lian thamle pangai tak chu kalpui lo ma sela Ukraine ramchunga in dona hi darjau hukin in dona lian thamjok alo thleng thut ani po
in do na lo ma chon turin in bot sei na an kalpui mek ka NATO chuan a hlober chu NATO member ni dilmek tu Sweden chu Turkey le Hungary ten NATO member ni remti na hanlapek ve thailo wangin Sweden hi Russia hian anwai hrepangti hi an hlober ania chutiang borok sang tak kara chuan US Indolong Thar USS Gerald R. Ford aircraft carrier chu tirulu anivea NATO Indolong te hrula helong hi tirchua ania hei hi Russia chuan an ngai mo thu an puang zara US hian a huang lo tur hadaya ni tin voin lama khan thu chua an siam non le boka ma se he thu chua hi US hian engte chiama angai lo nge ni chanlet na anei lowa Pentagon Chief US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan thu chua voin khan hasiama Sweden in NATO member ni dila NATO membership ni antum na chu Turkey le Hungary te hian arang thayang berin remti na han peturani tin natakin anarjui le ta Russia in Amazona ma alamop mapa tuipui lama po Indolong a chok chok zela chuti rolin NATO point an malak na tur zona ma an lamop mapa Poland border a phai chuan NATO fighter jet tele NATO sipai hengamazat dalu anitowa Russian sipai tatan hian Poland hi to khir tak anito dona Polish border guard mai baka NATO ralthom le surveillance system chikrang trangte Polish border ven himna tan hian man ania NATO sipai te point border ven himna hi an thopui mekani antibok hetianga Ukraine indona in ngong lian tak tak mai anei chomek lai hian Sudan tol chung indona point zualam hapan chomek zela voin hi indo ani rukna ani toa Sudan capital Khartoum khopui chunga cheng nipui tam tak ta chu electric power cut sakvek ania haiwang hian tunlaya khovela heat wave lom tak mai borok lumle satak mai atom vel jinga hian Sudan hi atelvea mase borok ti vo na khol jongjong ta chu tinun thei ani tak lo wangin Khartoum khopui chunga tang hian mi cheng tam tak ta chuan khopui an chho san meka tual chunga indona nasataka hathena wangin tui supply po mumal takin pek chua hlei thei ani lova mi puitam tak ta chu in chunga hunrei tak antomim towa chuwang chuan tuin tur tla chamin anom mekani tin Al Jazeera chuan an report ani he report atanga halan zeldan chuan Sudanese army tele Rapid Support Force RSF paramilitary force ta chuan in ka haina siam tumin in biak na annaya ceasefire nai tura inrem na thuthung hi zia ani towa hein ka haina thuthung ceasefire hi nizan daru ka tangkhan kalpui tan tura romman ania masse ceasefire agreement hi akhoi ve ma hian zom ta chuang lawin inrem na han siam zat nuwa heng Sudanese sipai chinhi ta hian anin ka na chu top san lawin an chun zom ta zela Al Jazeera correspondent Sudan ramchunga ommek Hiba Morgan John report apek danin khopui chunga bompuak ri le silai puak ri te hriat tur alawm ranga heng bom le silai puak ri kan hriat na hmun tamber te hi presidential palace le ache vel te baka Sudanese army general command hmun vela te ania RSF te hian heng general command hmun te hi lak saka presidential palace hi thunun hlen antum niin an hriat thu asoibok ani presidential palace chevel bom manga beitu ta hi Sudanese army te niasoi ania anni hian helai mun hi an chanta ka wangle RSF paramilitary group ta hian an kutatranga an chu sakta ka wangin laklet le tumin bom mangin an beinia an hriat thu an reporta heti role hian Sudan RSF paramilitary force leader General Mohammed Hamdan Dagalo chuan anupui fanautene na hanche na mun Khartoum khopui atanga khothang lampang naivai tak japra khochunga anche na muna indona nasatak mai achuak zuya tuna hian in kana hnuaya kanupui fanautenen kanomme kanitin Reuters news agency nena a reporta tunin renikalta zinkara indona achuatana tangkhan RSF paramilitary group leader General Mohammed Hamdan Dagalo hian awm na hmun chiang taka asoilan voi khatna ani hetianga Sudan ramchunga boina in tha hazar mek lai hian Yemen ramchunga chianara thak tak athlengzui le taboka voin lama khan Al Jazeera in report anpek dan chuan he chiana thlenga wang hian mipui samsari pariat velin nunna anchan towa
zatam takin liam na tak an tur bokani tin an report ani Yemen ram chunga hetianga chetna rap thak tak athlen na mun hi Yemen ram chunga Houthi rebel southern uncontrol area chunga ania hethil thlen dan chungchang AFP news agency report an pek dan chuan Houthi rebel south hian an khopui hi uncontrol na hnuaya anda Houthi sin uncontrol sarkar Ministry of Interior thupuang tu Brigadier Abdel Khalek Al Agri chuan he chetna rap thak tak mai athlen chan chu Houthi southern uncontrol area chunga hian tual chunga thunai tu ten an hriat puina tellem lowin mi panhi pathum velin mi puitan hena Ramadan Islam kut poimo takmai atop ni final day a mi puitan hena dollar som theu sem turin ruam manna an siama chutan puina poisa chu Yemen mi puita hian don beisain mi puitam takta chuan Islam sakhojui tu ten Ramadan kut an man top ni a hian he poisa hi don beisain khopui hi anpan ta huk maya heng mi pui tam tak khopui ronpan tu ta hi sana khopui chunga school pakhata dollar som theu an semna tur mun pan hian an kala ti chuan he khopui chunga hian mi puian tam tak em bangle he tianga han ron pun hloi awang hian mi pui ta hian buaina an siam hlau thongin mi pui te borok sang lu tuk le he poisa in chua hanin dor buaina salutuk thel daina tur hian Houthi sipai ta hian silai an met puak ta chu chuan chiat na rap thak tak hi athlen zui ta ni tin an report ani The Associated Press chuan report an pek danin nimin nilai ni tlai to taka khan he thil hi athlenga Houthi sipai ho ta hian mi puite no darna le poisa in chua hanin ti buaina boruak sanglu tuk beng daina turatana vanlam hoya silai an me po hian boruaka electric power supply line Ahrui injam ngai ngoi ta chu an kap chatta chu mi pui tam tak pungkhom jinga hian tlathain current hian nasa takin asokta hewang hian electric power chu nasa takin apuak darta ti chuan mi pui te thinarap thak tak athlen zui ta ni tin Houthi saute hian Associated Press na hian an thrila mase The Associated Press hian report an pek danin examination frang an nei le investigation an nei atanga halan dan chuan Houthi sipai ho ta hian mi pui ta hi silain an ka pani anti sana khopui chung school building le hache vela hian thisen tam tak aluanga mi hring thuam no te po atla dar nei nuaya tin an thei khok te mi thi ruang thuam no po hamang to lo te an thuam no asranga dar nei nuai te po mu tur tam tak awmani anti bok Al Jazeera chuan he thil thleng chungchang report an pek danin he chetna wang hian mi pui zathum vel zatin an tura liam tur jinga mi somsari le pathum ta chu Al Thora Hospital sana khopui chunga laklu ania amuna hian mi somsari le pariatin nunna an chan ngala Houthi rebels ten uncontrol sarkar chuan thu chua an siam zui ngala hetianga mi puita hna tranpuina sum dollar som pechuak tu ta hi thunai tu te hretir masalawa hetianga mala hi ani wangin dan bo chiatna ania he chiatna mo phurtu ber hi ani wangin manin khungkran ngal ani tin thu chua an siama heti rol hian chiatna thlen sak tu diktak jok Houthi so hian thu chua an siama he chiatna thlenga wanga nunna chanta chungkwa jongjong ta hna jangna domna dollar sang ni thau pek ani donani antia tin liam tur jongjong ta hna hian dollar zali thau kan pe donani antibok hetiang hian Houthi so ta hian tranpuina turte puangjar ma sela Yemen ram chunga tual chung boina hian hun rai tak ao towa chu wang chuan mi pui ta hian poisa antla chama eile in tur antla chamboka dollar somlek po it ngoi in mi pui ta hi anin nek buaya hei hi thilom tak ania Yemen tual chung boina wang hian mi pui noi khat singa zat ta chuan nunna anchan towa hei hi khovela humanitarian crisis trap thak darani tin han report bok United Nations noya Coordination of Humanitarian Affairs Office chuan thu chua an siam danin tuna hian Yemen ram chunga cheng mi pui makta duai somni le pakhat vel ta chuan tranpuina le ven himna anna mol hlea Yemen mi pui jinga ni tinin nunna chan enge mozat anom renga heng ta hi tual chunga in dauna athlen thu ta wanga nunna chan te baka eile in tur antlak chama wanga thita te han tlang puyani antia Yemen mi pui makta duai somni le pakhat hi Yemen rampum puya mi pui chang jongjong atanga chut chuan
mun thuma thena mun khatang vel an nia Houthis rebel southern uncontrolled area hian heng mi pui tranpui ngai ta hi an tam hle ni tin United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs chuan thu chua siamin an ziak lang bok ani ole khati jong kha tunrumatana chanchin thar kan buat sai thai te nile phot sela kan video lo thir tu le lo ngai thatu jong jong te kan channel la subscribe lo hinam chuan khongai taka milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan lo inen kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia